Two. We play until the end. Two. We start first offense. Two. Offense. We have big problem. First, we must play defense. Defense. We don't play nothing. They score very easy. We don't have one transition. Rebounds and make our transition. Hey, let's go. We start with two, and after we be ready for defense. 16 points is nothing. I'm away. 1, 2, 3, MZT. Ivan, da nas vidi. 1, 2, 3, 4, 5. Ej, imamo 6 minuti. 6 minuti, igraj akcija do kraja. Bez problema. Igraj kor do kraja. Igraj kor strana. Ok. Igrаме шорц. Играме шорц. Слободно игри ги сите до крај. Океј. Али одбрана 6 минути поштено. Не се бе слободно да направи фаул. Нема никакви проблеми. Утакмицата е веќе изгубена. Ајде. Ајде. 1, 2, 3. MZT. Let's go. Напад, игра мене. Play one. Good pick. Meet the open. Don't stay stuck on the pick. Okay. Defense pick. All 5 players, we must take on defense. And not only stop, we must run into defense. The key of this game is defense. Defense. Don't forget. With offense, play onside. Good pick. Use small fouls, guys. Okay. On zone defense, don't forget you are in charge for the kill. You are in charge for that shot. Odbrana mora pošteno se работи за много добар тим. Нема се. Брз помош, се назад добро. Океј. Не заборавајте, добар. Онсайд. До крај. Четири страна. Првиот пик е ред. Ако не стигнеш ред на риски, идеш фул. Иде кратка помош. Ако си бил агресивен и не си дошол да спие. Играмо много после това. Това до крај. На крају пит. Играме това на крај. Прво мора да отбраниме. Че не обичен пик едно. Моля свака лица. Рекал съм ти, не окречи лејче. Не окрени лејче. Ово утакмицу е наша. Колку нам треба да живеме 12 минута. Нема енергија кај на патек. Океј. Значи да отбраним ово. Следно крај да не бидеме смешни. 6 minutes. Please, play our set. Okay, now second off, play 3. Pick it all and post up. Play 3. This one, for defense, we must run back. Easy transition. Be ready for defense, face to face. I'm open. Open shot for them. This is first thing. Seo, ball is too much in your hand. You cannot attack past the ball. Bobby, you pass the ball to Seo. No, don't let them to score. If it's necessary in the end, switch and don't revert on pick and roll. Don't revert, fight with this guy. Gentlemen, let's go. We need to stop. Don't commit when it's necessary. Offensively, we go first 3 for beyond, and then we go pick and roll game. But defensively, we need to stop. Our first offense. Everything what you are doing is too slow. Beyond, much more aggressive in using screen. Open the open shot. Now, Seo, the ball is too much in your hand. You are not comfortable to shoot. Just pass the ball. We go again, pick and roll. Now we go fist, pick and pop. Fist, pick and pop. Lucic is here. Pick is coming. Pick and pop. Other side. Seo attack. We are searching for this, so Seo going for dunk inside. Gentlemen, keep going offensively. This is our problem. Let's go. Svele, Bobby. Vamos. 1, 2, 3. Pick and roll. Jedan screen i još jedan napadni Seo ili Stefan. Samo napadaj. Nema ništa
Лопта расшири се, идемо продор пас игра. Амо господи. Амо господи. Go. Send a good screen. Hey, on pick and roll, they want to make trap. Don't immediately roll. Everybody open. Svele to have option to pass the ball. Defense. Foul the bonus. Immediately we go flat. Immediately flat. If nothing, Owen, pick, here spread, attack to the end. On shirt they have problem. Next offense is shirt. Change angle. Just catch this guy to have this penetration, form and pop out. Okay, first is 3, immediately flare, second is shirt. Amo Master. One, two, three. Until bonus. Offensively, we need to run, gentlemen, we need fast break. They cannot cover fast break. First offense we go. Ovid, Svele, Ismail. First offense we go 3 game beyond. Next, we go for Peja. Peja, Owen. We go inside for Peja. 4 down. Amo, let's go. Svele screen, Svele pop out. Ako možeš da ideš gore da se digneš na šut, digni se na šut. Gentlemen, tight the defense. Don't stop. Don't stop. Don't give up. Let's go. Pick and pop. Svisni je. Nema ništa. Peđa, ostani dole. Seo, nemoj da praviš blok. Pick and pop. Nema ništa. Unutra. Ok. 4 down. Take this screen. Pop out. Seo, beyond. Just shoot to spread. Nothing this side. 4 down. 4 down. Pick and pop down. Lule. Majstori. Keep going down. Keep going. Let's go. Hello. You tried to play defense against them. We said that we need to jump on them. We cannot stay here. We need to be aggressive. Don't let them to pass the ball easy. That's the first thing. Second thing, our bad defense influence in our offense. Stop doing this. Basket is basket. Run and let's score. And stop doing this 20 points margin. I'm tired of this. Be much more aggressive. And defense. On this we are helping and we need help from the weak side. Next offense, 4 side beyond. Step on this side, nothing. Best to Svele, pick and roll, spread. Let's go. Number 6, that's 3 fouls. You play low post for you, okay? You play to the end, okay? You play 4. For me. Pass. Lucha, teach you out there. On your side, pass, down screen, swing the ball. And then, pass to, you play. This side, okay? Let's go. No foul. Stop the foul break, one foul. You don't play. Stop the foul. Calm down. Smireno, ej. Zadržavamo, smireno igra. Namesti 5 games. Namesti 5 games za sine. Okay? 5 for 4. 5 for 4. You should receive the ball. Okay? Pored njega. Down screen. Hand off, pick and roll. Okay? Okay. Petica za sine. Smireno. Igramo odbranu. Ajde. 1, 2, 3. Ajde. Hey, calm down! Calm down! Svele! Dixon! We play two games, okay? We want to receive the ball. Next screen. Ne, Luča ideš ti, da primiš. Ali ne ide Luča, ide Sine. Znači praviš screen, gdje go na switch. You go up. Sine prima loptu, posle screen, okej? Sine prima loptu. Ako, stani malo. If Sine doesn't score, we continue. 4 and 5 stagger for you.
to score. 1, 2, 3, NZT. Ajde, Pas na 4, iskoristimo ovaj blok, ide po tepu. Ako ima pas, dobro. Ako nema, blok. You can choose to go up. You can choose to go up and you to play pick and roll with Ređe. On zero game. Okay, let's go. First, zero. Prva igra je zero. Ajmo, koja pušte. 1, 2, 3, NZT. Natječaj, screen za zero. Set the ball. Igrame 3 side, Sine za tebe. Dobar bok, hand off, pass, hand off, Međa, blok i odmah vrati se na down screen za Sine. Ti, ne idi, drugi nego se vrati odmah nazad. Ej, igram fake defense, ali igrame i nije fake. Ide izdrži, ajde muški, ušte minut i po. Onda imamo to rad. Ajde, nema koši. Kako ima me pomoć na low pass? Ovo je skip poslovi sam. Ideš na 2. I na tvoj, i na nego. Ide me pomoć od petka. Mora me da ide me pogrešino. Uigra se da kreneš odbrane. Okej, idemo odbrane na Bojanko. Napad kad dojde. Ideme, prv napad, 4 down. Izigraj dobro. Ako te udvajaju, spremi se. Ej, udvaja tvoj čovek. Spremi se, pusti. Ajde, momče, ajde. Prv ide Sine, skoro ide Sejo, okej. Melje, Sejo, idi ti prv na krl. Sine, kol, stegar, četvorka u koš. Šut odmah ne treba, prst napad, okej. Stegar, prst napad. Na low post, Sine samo sedi me gleda me. Utrča od druga strana. Te udvajat, prati go. Dođe od strana na Luča. Daj mu pas pobrzo, će slobodi čovek, će bideš pak sam su jedan. Okay. Nick, they're almost in bonus, but we are still standing. We have to move the ball really fast, okay? Set, whatever, and just do it. Ideme, zero game. Od strana na Sine. Sine side, zero game, let's go to the end. Hey, igraj agresivno mnogo. Ne se otkazuje, drži do boja. Blok za Luča, primi, down screen za Sine. Ti si prvi da izlazeš, da primiš loptu, Peđa, ideš down screen za ovo. Samo ako je primiš, ne mora brzi napad, povleći, onda igraj fist game ti. Okay, we play long. Sharp passes, okay? Don't let them steal the ball. Let's go. Ajde. Da izgubimo, na 50 pojena. Sine, što sad ne izađeš malo van negde? Što sad kad treba skoji sa Dangubićom kad je doti loptu? Bez koga smo? 2-3 puta sam vam skočio napad, imao smo doli koši kao 9 pojena, zbog toga što ide skače ovaj i ovaj. A imamo mali faul, dobijamo koši faul. I lopte, ruke, centar. Ako nisi siguran, šta tražiš loptu? Idu igrača pa izadi van. Nemoj toga da se brukamo, nemoj da se bavate. Koša ne može da 8 pojena stavi, da se 8 minuta. Imamo mali faul. Peđa. Dačo, 4. Aco. Marko. I sad. Još ima vremena. Samo zbog naših gluposti pokazat ću vam to. Da ćemo gledat. Cijeli dane ćemo gledat ovo. Nema više to dana. Vi se opuštate. Vi ste trani. Opuštamo se previše, pizdu. Ajde, 10 minuta. Dobijamo, ajde bre! Ajde bre! Ajde! 10 minuta! Ko će dolazi ovdje? Ajde bre! Ajde! Alo! 10 razlike, 2 minuta!
faul iz Dudi. Idete dole pod koš, pa dvojica samo zbog svoje strane. Gledamo skok da dobijemo napad, što promaši. Ne može svi da se vučite vani, skoka nema. Značajne obranu. Sad smo mi u bonusu. Napravili smo dva velika faula. Opet, dva velika faula smo napravili, ali ne bi ga. Sad idemo dalje, opet agresivno, ali sad bez faula. Ali isto agresivno. Pazite tu Silja, ako se mu maniš na gudi, malo pomože onaj što ima centar. Možemo malo pomoći. I da idemo zbog. I obrani skok, da smo ovdje skočili ovo to već bi bio duće. Sada treba skok da imamo. Imamo ceo, i da je 3, imamo ceo napad. Napravi dole, Aco pusti loptu Seji i ovo. Ako Seji ima loptu, ako ti ide loptu posta, ako imaš ti loptu nema. Ako ti dođi do tu i neka bude, da ti ide ovdje i Steger radite za njega. Steger za njega. Bez pasa. A može pas ako je sam. Ako nije sam, ovdje Steger. Luko smo čula zato. Pa, da? Ne, onda je pravo. Onaj što je Luković čuva je zadnji. Onda utrčava unutra. Isto ko Šodr. Ali prvo treba sad da skočimo. I onda idemo još jedan time out. Ali da damo na skok idemo. Promašći jedno, ajde. Ajde, skok 7 puta, šutira slobodno. Nijedne stvari što se danas dogovori, nismo se dali. Sad ste sretni svi. Odmah radimo mali faul. Ne može crta time outa, ne slušati koji nam je mamajkada. Slušaj, odmah faul pravimo. Ni sekunda da ne ode. A poslije nema više time outa, jer nemaju sada da crtam, jer je tako bez veze da crtam. Ja kuću od stega ne može da radimo. Da pobedimo unutra. Idemo unutra i bacamo loptu out. Pa ko su vam moji braća, jer da im date utakmicu, jebote ovo. Mali faul. Ajde, još ima vremena, ajde, ne! Nemo se ta rak.